Biag wenno patay. Tinapalabas, kaputasan ang masapulan ni Rosana dagiti singin nga anak na iti ipapan na ijay ili ti utbong. Pimanaw ijay, kat nagturong manen ijay bugalyon. Kabayatan na, iti pasdek ni Solomon. Kanayonen ti ensayo dagiti balod da. Kaputa kanayon maten ti maangay alaban wenno pinustaan. Iti sabali a bangir, inawis ni Vina ni Layla tapno sarong karanda ni Roldan. Ket iti pannagnada, nakuna ni Vina nga amangan no ni Roldan tay kabsat na itiruar. Itagagayem, denggenyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Biag wenno patay! Anya? Si Kamat! No, anya lagi tanti sasawam. Kasano ako na akabsat mo itirwar ni Roldan? Gaputo na ka sa sidag yarik na kankwana. Ayat nga ruday ta. Nga ta? Saan ka di crush mo? When? Oh, di ayat daytan. Diya ka mo. Nalabit nga ayat. Nalabit nga iso at talaga tikabsat ko itirwal. Anya? Si kakit di. Ay. Oh, asidagtan iti pagnanaidan na. Ay. Dayjay, oh. Oh, Dayjay. Makitam Dayjay akalabaw. Kalabaw? Wan. Dayta ti pagnanaidan ni Roldan. Oh, adtoy. Uminom kayo pa iti danom. Ubog tinagapwan da iti adanom. Mawawak at talaga. Ay, nabang-aran akpay. Nagpilit ni Vinang umay kami dito eh. Kababain pa'y. Di, nakita mo ti pagnanaidak, Vina. Kalapawlaan. Anya ko ma? Roldan, adaman damagat kan ka. Anya dayta? Talaga ka di nga ulila kayon iti ina kan ama? Uwan met. Awan tinabangunan mi nga ina ken ama. Ngamin? Kunani papa? Adda ka no kabsat ko itirwar? Ngam di na pa'y nakikita. Amangan ko nakno, sika? Anya? Siyak? Atapon na asika ka no tikabsat na itirwar. Anya? Unay daytan, Vina. Kasano ko maasyak ti kabsat mo? Ket nagpintas ka? Nataar ka matroldan. Ala, sigilatan agkakabsat tayo natalo. Mayat dayta. Pagyamanak pa'y taadda kayo akakabsat ko. Agbe-best friends, ken agkakabsat tayo. Sige, kayat ko dayta. Sole, Fatima. Awan Michael, imbaon ko bangko. Ay, kastagayam, ma'am. Sige, pakipagalangan nga urayak iti parking lot. Kalpasan ti trabaho na. Ulayam ka di aking kalabi Wan, ma'am. Ngamsakbay na. In kami pa'y ag-shopping. Sige. Ibagak dayta, Michael. Agyamanak, ma'am. Gulay ka. Asino ka di amam, Fatima? Ni Solomon Zamora. Sika anak Solomon. Di asyendelo. Wan, ma'am. Kasta kayam. Sige, ma'am. Inakpay. Agyaman na. Sige. Ibagak tulaangan kan, Michael. Nga ulayam ije parking lot. Awan tao iti mansyon. Nakakandada ti Kate. Rimor nga tani Doray. Ngam sana balen. Agpag na pag naaklat ta diti asidag ti mansyon.
Orayak ti isasangpat da. Kaya't ko ang makita manan ni Fatima. O anya, Fatima. Orayam ka din ni Michael. Wana? Sige. Ngumsan kayon amapan iti park, ah? Adayo ijay. Dito'y kayo latan parking lot ng agsarita. Agtugaw kayo di tangigid. Sana bali. Tawan mo ti ado a tao. Jack kayat di tayo pagsaritaan mi. Di kayat ko, ijay park. May mayat ijay. Sige. Ngumsurutan kayo lata, ah. Bantayan kayo. Ngamin, amangan no adda ti hold upper nga umasidag kada kayo. Ha? Una, narigatan. Amangan no alaan ti hold upper ti kwartam. Narigatan. O sige. Adakan ka dayta, Doray. Manipod dito'y ayan ko. Makitak da Fatima kan Michael dita parke. Anyan ni Fatima. Nakasadag ti ulo na iti abaga ni Michael. Ako namlan no pudno nga gayan ayat da. Diyak isina ti panagkita kadakwada. Tamangan kit dino agin nagagda. Narigatan. Inmayak diti balayo, Layla. Taawan ar-aramidak iji balay. Oh, di naglaba ka kuma. Adamot tagalabami. Sa bagay, adang amin babaonan nyo. Huwag gayam. Talaga ka di nga transfer kanton iji bukalyon? Ijay mo nga ituloy ti panagadal mo? Wan, Sige. Ngam, tung palam tayin karim ha. Umayda kami to sarungkaran ka ni Roldan. wan, di kayag danag. Aramidak dayta. Kahit sika, talaga ka di aso katam ti kurso? Wan, kaya't ko tagbalin ang maestra. Nasaya at mat, tapno agpada tanton. Wan gayam. Adda awit ko akan kanan. Umay ka paramanan. Alinoto ni mama. Nalaing ni mamam ngagluto iti kanan. Wan. Amom na imas daytoy. Nabungon iti bulong ti saba. Sakbay ngayon supit ko. Sige, pagsangwan tangarudan day taakan kanan. Jakpay kaya ti agawid. Inton malumton. Adakan ka. Sa bagay, awan matket di tinaskan nga aramidak ita. Iso nga uray may saalda nga agsarsarita ta. Awan anyaman na. Amom ka di Layla. Dinamag ko manin ka ni Papa. No talaga nga taan di na nakita ini ti kapsat ko. Tay kabsat mo iti ama? Wan. Di ka no agayan ayat da. Amonan ama sikog ti kaayan ayat na. Ngam, inasawa nga min tibak ng atao. Iso nagsina ti dalanda. Kat sipod idin, di na nakita day ta ang kaayan ayat na. Kat gapo iti sakit tinakam ni Papa, nangasawa iti sabali. Iso ni Mama, kat siya ti bunga da. Agdagayam sa bali apakasalitaan ti pamilyang Vina. Kasla pelikula iti sini. Kat sipod idin, pulos asaanin ang nagsabat ti dalanda iti kaayan ayat na. Ngamin, imadayumatan ni Papa. Amo ka din ni mamam day ta nga istorya? Saan Syakla ang tinangibagaan idi ni Papa. Amangan ka no ngamin no agungat ni Mama no maamuan na. Kat, anya pa'y tinapasamak. Kat ita, atapag ani Roldan di kabsat ko. Ngamin, nakas asidig launay tirik na kankwana. Apay, di mo ka di pa dyan nga ayat day ta amarikrik ngam? Kwa... Jak amo! Si kamot laang ti makasumbat iti day ta. Harabin.
Ngam awan pa lang silaw iti mansyon. Nasip nga iti ayan ko. Ngam sana bale. May mayatan ti kastoy. Tapno awan ti makakita kanyak dito ay. Ha, dayjay. Adda ko ti asim mardeng iti batok ti gate. Agday ta. Ay, nailukat kon ti gate. Ay, narabian kami manan. Ha? Adda nagbato. Ngam nagdiso iti sangok. Sa anak anataman. Ha? Iti dayjay abanda. Kasla... Doray! Nagbayad ka! Uwan! Umaya kon! Yun nagkundi ko, che. Amangan pa'y numanagdakdakas dayta ng bato kanyak. Kaya't kunti maturog, Doray. Aglayo na ko niti silid ko. Di kan mangrabi eh. Saanan? Gaputan nabsugak pa lang. Nagado nga mintikinan ko iti restaurant ananganan tayo kada Michael. Sige, ingka nga rodan maturog. Di tuyak ngagtakdar. Nalakak asiripan no asino ti tao di tarwar tigay. Asino nga ta itay nagbato? Ha? Dayjay! Babae? Dayjay! Nagsublimanan. Katimalyaw manan ditay. Ni nga taros sana dayjay. Mapanak iti gate. Kuna akong katasika. Si kagayam tay nagbato itay. Wan, sinyal dayjay ti kaadak ditoy. Ginaramit ko dayjay. Tapno makadlaw ka nga daak ditoy Doray. Tinasayat. Sumra ka. Anya? Wan, umay ka. Saanan? Kumusta ni Fatima? Aday ti silid na. Maturog ka nun. Amam ngamin, naggapu kami iya-ili. Nagbayag da nagsarsarita kin ni Michael. Ha? Ngam di kag danag. Pinalpaliiw ko ida. Kat pulos adida naginagag. Tano naginagag da. Dili ka doon. Ngam talaga saan? Nasayat nga rod no kasta. Agore ka. Kasapulam ti kwarto? Adapay kwarta. Tanasayat. Umay ka. Umunag ka. Iti silid ko ti pagturugan ta. Naman. Awan makakita kan ka. Awan dabos. Kan saanan arumwar ni Fatima. Nukas na ako na maturugan. Iso nga umay ka. Umunag ka. Nang runakat ni Rabin. Ang mga nudakas ni mapasamakan ka. No agpaili ka. Nagkapo ako ni Jotpong. Amin na nagdamakak. Kat kunada adida am amo ni nanabogan. No pa'y kasta. Padasag tumanan ti agsubli ijay. Ngam no ita. Mapanak to iti sabali nga ili. Pasensya kan, Rosana. Ta saan ka ita ang matulungan? Bakasyon nga minan da Fatima. Kat saan kon ang mapanawan? Nga idiad da pa'y klase da? Agsapsapulak mat. Ngamjak ida masarakan. Wen, maawatak. No sa dino kat ngamin tinagturturungan idi ni nanabogan. Talaga naglimang da iti husto. Inlimang na iti husto dagiti singin. Wen nga rod. Sapay ko maa, tamasarakan to. Unkayam, dito'y ka lang tainak mangisagana iti taron. Saanan? Sa anak ang mabisin? Kunam nga itay ka pa'y aldaw ngagpalpaliiw dito'y. Kaya't nasangon, awan pa impaulag mo. Sa anak ang mabisin? Mabait lang, tainak mangisagana iti taron. Doray! Ilukat mo to'y ridaw! Kaya't ko ti maturog dito sila
silid mo! Wait lang! Nagbayag ka matan! Dito'y kalaang silid, Rosana. Ilak kunto di tarwar. Tapno saan nga gatap ni Fatima. No makaturog ni Fatima, umayak tumot lang. Sige. Anya ka matan, Doray! Nagbayag ka mangilukat titiri daw mo! Anya tir aramidam! Mapankan, Doray. Mabit lang, Fatima! Umayong! O sige, dito'y talangan silid kung agsarsarita. Dito'y kad amaturog. Dita ka sofa amaturog. Tadituyak kamak. Kunak no nakaturog kan. Diyak nga rod makaturog. Agduduma ti pampanunutak. Ha? Kas kumaitian niya? Ni Michael. Ni Ophelia. Ha? Amom ka di Doray? Kailiw ko ni Ophelia. Gapo siguro, takaing-ingas ni mamak. Fatima, Doray, itugot tanto ni Michael. Tagpasyara tayo ije simbonan. sige. Kailiw ko at talaga ni Ophelia. Uray da master dakluhop kan Lola Dalen. Kahit kumata makita ida. No bilang tamamamgayam ni Ophelia, ay niya ti aramidam. Ha? Agkakaingas da ako nam. Kasanon ngay no isugayam ni mamam. Anya ti aramidam. Anyat isong bat ni Fatima iti daytaan ako na ni Doray. Gagayem, ti uliway na denggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas, gapot saan lata masarakan ni Rosana dagiti ipatpateg na itibiyag. Pimanawan da ito'y ijay utbong, ket naglayon ijay bugalyon. Nagsarita damanan kini Doray, ket pinasangbay ni Doray iti mansyon. Tamangan no adadakes a mapasamak ken kuana iti dalan, no agpaili ket rabiin. At daday din iti silid ni Doray, idi nagpukaw ni Fatima. Kayat ni Fatima nga adda kasarsarita na iti silid na. Isu tiga puna ngay nayaban na ni Doray. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! O sige, dito'y talangan silid kung agsarsarita. Dito'y kad amaturog. Dita ka sofa amaturog. Tadituyak kamak. Kunak no nakaturog kan. Diyak nga rod makaturog. Agduduma ti pampanunutak. Ha? Kas kumaitian niya? Ni Michael. Ni Ophelia. Ha? Amom ka di Doray? Kailiw ko ni Ophelia. Gapo siguro, takaing-ingas ni mamak. Fatima, Doray, itugot tanto ni Michael. Tagpasyara tayo ije simbonan. sige. Kailiw ko at talaga ni Ophelia. Uray da master dakluhop kan Lola Dalen. Kahit kumata makita ida. No bilang tamamamgayam ni Ophelia, ay niya ti aramidam. Ha? Agkakaingas da ako nam. Kasanon ngay no isugayam ni mamam. Anya ti aramidam. Malagip ko man ni nanam. Duada ka ni nanabokan. Day ti asilet, ti pagturturugan day di. Ayan nga tayo tan ni nanang. Apay apulos at jak ina masarakan. Diyos ko, iparipirip mo kadi kanyak. No sa dino ti pang sapulak, kadagiti ipagpatag ko itibiyag. Idoray,
Iso daytan. Rosana, natuktukan ka ka di anagururay. Saan? Nagsangsangit kan sakit di. Malagip ko ngamin ni nanang. Turay. Nagitisingin nga anak ko. Kastamat na ni Nana Bogan. Rosana, Dito'y asilit. Ti ayan ididan anang. Kan Nana Bogan. No kasta ang makapungtot ni Solomon kanyak. Ni Nanang ti pangibalsan na. Ipaulod na ni Nanang dito'y. Kadagiti pasurot na. Kat ipupok na iti underground to'y mansyon. ha, Manungal daw na ang nakapupok ijay. Kat saan da pakpakanan. anya, Imbaglakit din ta naturad ni Anabokan. Ilibas na timangpakan kaninanang. talaga ka di adakas ni boss. Awan umasping. Iti kinadakas na. Nadakdakas pa'y ngam ni Satanas. Anya, Saplitan na idininanang. Iti atin tug abarikas. Lalat abarikas. Kat oray la masugsugat ti kodil ni Nanang. anya matan. Aging kaita. Saan pa'y langan nagbao ti gorak kan ni Solomon. Rosana, Addan to aldaw na. Saan ang may maysa ti aldaw? sige Rosana, mangan ka. Di ka pa'y nang rabi. Ni Fatima, nakaturok ka din? Wan, di na kaya't apagsaritaan mi ti may papan iti inana. Awan sa bali a pinagsaritaan mi tay, no di ni Michael. Saan ka masaksaktan, Rosana? Saan? Maawatak tirit na ni Fatima. Dumtang to ti tiyempo. Ang maawatan na kamot lang ti anak mo. Ala, mangan kan, Rosana. Tapno makaina na kamutan. Sige, katagyaman ang iti da ito ataraon. Naimbagman, taadda ka manin, Michael. Wala. Nasingpet ni Ma'am Chayong. Palubusan naklatang agawid. Tamaawatan nak. Imbagman nga, Rod. Ita, tadagundaway ko nga agawid. Agawid naklata. Saan na mabalin na di ka makita? Wen ngamin, kailiw ka mat, Michael. Uray siyak kailiw ka. Iso nga rod ka nayo nak nga agawid. Ket, kumusta nga dagiti gradom? Nang tuad dagiti grades ko. Kabalam mo't lang? Wen kabaala. Sige, sayatam lata. Tagtrabaho ak para kan ka. Agyaman na ka. Oh, ketsi ka. Kumusta mat nanti trabaho? Nasaya at lata Bakasyon mi ita. Mabalin ka di asumurutakyan ka ije bugalyon. Agtrabaho ako mamat. Saanen? Kasanon dagiti mulam dito eh. Wala niya. Magangodan, no awan mang sibog. Iso dito'y kalatan. Agawid aklatan, kalpasan ti sweldo. Makaamo ka nga, Rod. Ala, aglutotan. Gimatang itinaimas asidanta. Ni nga talayla. Umay nga ta? Wen nga rod, kahit kumata makita ni Layla. Sapay kumata umay ita. Bareng umay. Ngamin, tunggal Sabado, umay dayjay. Umay naklata sa rungkaran. Alang rod, aglutotan. Adwan ta ti iluto ta. Bareng umay ni Layla. Sige. Ilakaman tan. Ha? Ni Layla. Pagsarsaritaan ta lang.
Ngam addan? Oh, makita Michael, kunakon kat nga umay. Kumusta kayo? Kumusta, Michael? Nasaya at lata. Sika, kumusta kan? Kastoy, pumimpintas latta. Pudnot ako nam. Gaputan nakapimpintas ka ita. Agyaman na. O sige, hintayon di takalapaw. Tagluto tayo. Adda sangpet ko ang maluto ang sidaan. Uray sak, at damat insangpat ko. O di, iluto tayo amin. Tasidaan tayo amin. Bilibak kada kayo adoa. Agpinpinatag kayo nga agkabsat. Uwan da kami langan tinapda iti pamilyami. Iso arumbang langag pinatag kami. Sika, Layla. Adda ka di kabsat mo? Awan, agmay saak nga anak. Kastagayam. Sa anak ang naragsak ije balay mi. Ngamin, awan mat makasarsarita. Ti inam ngay, kanti ko na mga antim. Makumikom da iti negosyo da. Kastagayan. Ni Antik, tultulungan na ni mama nga aglako. Adda nga min grocery ni mama ije ili. Saan damot akayat at tumulong ak? Mabanugak ka no. Agyanak lata ka no ije balay ni. Layla, pagyamanak, takanayon kalata nga umay dito'y kalapaw. Wen pakaragsakak dayta. Ngam maanusam ti pagnaan? Nagaddayo. Wan, maanusak. Kan nairuhama kun Agyaman ang iti kinaimbag mo kini Roldan ha. Kabsat ti pangibilbilangak kan kwa na. Nga agpapankan ka, Michael. Nagsisingpot kayo at tao. Kat sa anak ang nagbabawi, anak isinningad kada kayo. O kasana, Roldan. Inakon. Masapol ang makasangpetak iti bugal yun itinasapsapa. O sige, Michael. Aganad ka iti panagbiyahe, ma. Agan-anad ka mata. Urahin ka lata. Namnamag lata ti panagawid mo. Kanayon matakas ta ti raramidak. Agawid aklata, tunggal swildok. Katiintad ko akwarta Purnungam. Tapno adan tumanen aramatam, inton sumarunong nga enrollment. Wen? Alangarod, innakon. Sambutag tayo umuna abas, ngagpabugal yon. Kasano nga boss? Mapantay di ili ita. Wen, datan ti mapanaggatang kadagiti masapsapol tayo. Sige nga rod, big boss. Jak may talok kadagiti balod tayo ti panaggatang kadagiti masapsapol tayo. Tamangan pa'y no itaray dalang ti kwarta. Sige nga rod, boss. Agbatan yan sot, maskay. Tayo so ti makamu kadagiti balod. At damat kit di Dalton ken Borton. Isudan, ti katulungan yan so. Aseke, ipan mo bang ko kwalta, Michael? Sige ma'am. Sika talkak, isusika kayat ko ibaon mapanbang ko. Agyamanak ma'am. Gaputag talag tayo lata kanya. Nasingpet ka abalo. Iso kayat katla bahadol. Kat ingatok pa iswildom. Ha? Agpaiso ma'am? Awan, sika laang ingatok swildon Kapo kabalbalumat kakadwam. Idento ta sika. Dabayag kad kanyag. Iso, ingatok swildom. Agyamanak no kasta ma'am. Agyamanak unay. Nagbayagan ti salbag amaskay. Sabagay, maudin tinapan na ginatang. Agurek latbiik. No dan, ingamin to mga restaurant. Sakbay nga agsubli kami di pasdek. Agtatakaw! Agtatakaw! Namaskay dyan pokpokaw! Ha? Dayjayan ti lalaki akam kamatan da. Asidigan dito'y ayan ka. Kamatan! Umay ka! Iputan na! Mugto'y tawalit!
Kukuha na itawalit! Isublim ka niyo! Di tawan! Timarayan. Sana bali. Naalak na ito yung wallet. Isublik na ito iti akin kuko. Sika, tinangkamat iti lalaki ang manipdot! Siyak, sir. Nasiglat ka. At iti wallet mo, sir. Awang kadimat lang tinaksay dito yung wallet ko. Jack ginaraw ti linaon na, sir. Oh my God! Sumurot ka kanyak! Ha? Basta sumurot ka kanyak! Siglat! Michael tinagan ko. Siglat! Di kayat ko anagan mo. Ala! Sumurot ka kanyak! Tay kang kahit igong gunam! Kastagayam. Wen, big boss! Nasiglat da ito yata o. Ket, ikam ka di, tikong ko na. Wala, big boss. Sige, makamo ka. Mabisinak, big boss. Hintayin sa paymangan. Sige, sige te makam mo. Isurot mo ka di na ito yata o. Kwa? Saan na po? Agsubli ako niti trabaho. Sige. Ops! Agoray ka. Di ka pa'y pumanaw, siglat. Ha? Sumurot ka kada kami ti restaurant. Saanin, sir? Surutan, big boss! Kursunadak da ito yung tao. Nasiglat ngamin. Anya? Wan, big boss. Agasam, iso tinakatilew iti manipdot. No di ka po ko na. Napukaw ko kuman, tidak kalagatan. Bueno, makamo ka, maskay. Sir, sana nanas ka na sumurot kada kayo. Kasapulan da ko niti trabaho. Sumurot ka kada kami, siglat. Kalpasan na. Itad konto tigong kunam. Saanin, sir? Di ka nagkadkad pa'y. Noan niya timbagak, iso ti matungpal. Sanak mat ngagpabayad iti na itulong ko kada kayo, sir. Awanan ti adupay aso. Basta sumurot ka kada kami. Hintayo pa'y mga ni ti restaurant. Sakbay nga itad ko ti gonggonam. Sumurot nga ta ni Michael kada maskay. Gagayem. Di uliwan na denggan, tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika June Rebutazo. Sound effects Kirby Riliera. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Biyag! Wenno patay!